Sa good vibes, natapos na ang Halloween pero ginadagsa sa karon ang horror rooms ng communication students ng USLS. Aton bisitahan ang Carnival of Terrors sa report ni Nico Delphine. Sa madulom nga katubuhan, pwede ka madula. Makapatindog man isang balahibo ang makahaladlok na tinuga na imo kasugatan. Kabahin lamang ini sa mga eksperyensyahan sa sulod sang horror room nga ginbuksan sang AB Communications students sa University of St. Casa. Karon ba guys as in very ma-feel mo gid nga ra ka sa carnival nga which is ara sila tanan nga monster sila nga ma-feel mo ang ilang nga ang ferocious nila katama when it comes sa attacks. Anong feel pag sulod to kayo na? Nagpagsulod, kulbaan man siya. Kag, hindi po ma-expect man ng art. The first Sa sulod sa Carnival of Terror, makitaan man ang mga karakter sa mga pelikula. Kaya inspired kami sa In the Tall Grass by Stephen King. So once you enter that, there's no going back. You really have to move forward until you reach the carnival. So usually, sir, when we say horror room, we associate it with the classic Filipino horror trope of aswang, barang, and kulam. And we wanted to challenge that. We wanted to bring something fresh into the table. So, alam what makes this horror room different from any other horror rooms for the past years? So we had this thought of what if your fears manifested physically? So we're really inspired by American Horror Story, Freak Show, Pearl, and the Harley Quinn, and wala, the Carnival of Terrors came to life. Ang horror room kabahin na sang pagsaulog sang University Week nga masami ginadagsa sa mga estudyante kada tuig. Diri man ginapakita sa mga estudyante ang ilang talento sa bahin sa production kag performing arts. Nico Delphine para sa DigiCast Negros.